Mına atamın topusun karan atamını berken beka. Mına kara kanday soğun jaraşıp dur kara mına. Kara mına. Ata siz de kiyiniz ata. Siz de kiyiniz. Kara kanday jaraşıp mına karan. Amin. Bu aldı ata. Çıkıp durulazır. Buna kasıp olmayan, buna kasıp olmayan. Ay canım mutlu. Avtobuska çıktılar. Kim kızılsızlıkka çizip kelse bardığını alabız. Mıyzan bardığımızga bir dey. Yok, bunday turgular. Bunday iyi көрсün sizlerdi. Tak. Саламаттар, урматтуу Жибек жолу шаардык аймактын тургундары. Жанагы сиздерде өткөндө айтып кеттим эле, эсиңиздердеби? Эми ушундай жыйындарды жерлерде өткөрөм депчи. Bir ayda Kuday kalası şu kançalık mümkünlüğüm bolsa jерлерде ушул шаардык аймактарды кыдырып чогуу терминен жанагындай көйгөйлөрүңөрдү угуп силер менен мындай тесный контактта иштейин деп сөз берген болчумун. Дагы келдим. Бул биринчи маселе. Жетекчилердин баарын алып келдим. Водоканал, Горгаз, Горсвет, УГД, БГО, УКС, siz Oşre, siz Gorsvet, siz Uksa, siz avtobus, siz tazalık, bul vitsemer, tak siz tak. Bunlarga jetekçilerden baарын alıp geldim. Endi janagında jetekçilerdi izlep barбайсыңар. Jetekçiler meni özüm koşul alıp kelem. Bu yakta alıp kelip sizler men büt kayсы masele bolso jerinden çeçip жасайбыз. Так, жанагы өткөндө чечилбеген маселелер боюнча силер Жибек жолу шаардык муниципалдык аймактык башкарууга 30 миллион сом бөлдүм. 30 миллион сом бөлдүм. Ошо 30 миллиондун ичинен ошол бул шаардык бюджеттен 30 миллион ичинен ушул жердеги көп болбосо дагы азыраак эмелерди чечебиз. 30 миллионго эми мурда бир тыйын бөлүнгөн эмес силергечи. Азыр 30 миллионго бир топ жумуш жасалат. Андан башка бир ата айтты болчу, ошол жерге автобус бизде ата сиз айтканса, автобус бизде жетишсиз, балдар ташыган автобус жок дедиңиз эле. Мынакей масло пакет автобус алып келдим. Мынакей. Мынакей масло, мынакей азыр чыгып сиздер менен чогуу айланабыз, батаңыздарды бересиздер. Ага чейин кетип бир 15-20 мүнөт суроолор болсо мына жетекчилер, мына мен мэр города сурооңарды бергиле, жетекчилер жооп берет. Азыр силердин баардык сүйлөгөн эмеңер, берген сурооңор протоколго түшөт. Биз азыр бул жерде жетишпесек, мен кат түрүндө силерге жооп берем. Мына жетекчилерге кандай не болсо автобус эме ата жанагы жол боюнча мен эсимде. Бир жөнүн жолу боюнча аны жаз. Свет, так, свет берак келиңиз. Assalomu alaykum aka, rahmat berganinglarga. Biz житель 6 sotlikdanmiz. O'sha yoqqa jangi podstansiya qo'ygan. Biz qo'rg'onlarni qildirib bitdik. Mahalla eli o'z aqcha cho'g'ilib jarim pizza. Жазбайсызбы, кана ручка? Кана тетрадь? O'shuni hali sersasini qo'ymadida hali. Напряжение bo'lyapti, 4 kilovatdan past tushib ketib, kechinda kelinchalar, bolalar avtomatga chiqib yoqaversa ham to'xtab qoladigan. Limit bo'yicha ular energiya Jaz. shahar bo'yicha shundayda. Lekin o'shunga haligi jangi qo'ygan transformatorlarni qachon ulab berasizlar, o'shuni bilaylik dedik. Qachon ulasiz? Siz men baramda ko'rib qolasiz. Азыр сиз мен телефонумду жазың эже. Мен телефонумду жазып туруп эжеге бериң. Бул ишти бүтүрөт дагы, бул да группага таштайт. Siz de mага урматтуу мэр, иш бүттү, рахмат деп жазып коесуз. Иш болбосо дагы жазың. Урматтуу мэр, куру сөз экес, жетекчи, Все. Бүгүн бүтүрүп талаштатасыз. Так, мага видео отчет кылып таштайсыз. Макул эжеке? Так, ата айтың ата. Endi Cemil Şevkatovich, mana işimiz bilan sözümüz bir bo'lyapti dedi. Biz ko'ryapmiz qilayotgan ishlar uchun. Katta sizga rahmat. Endi bizda eng bir qiladigan ish bor. Айтың ата, айтыңыз. Kanalizatsiya. Bu to'y sotidan bergan to'y sotiga ham chiqmaydi bu yerlarda chapchisi.
O'sha qanday tualetga olib chiqasida shu kanalizatsiya qilib bersa bizga shu kanalizatsiyaga katta yo'lni qilib bersa o'rtalarni o'zimiz chiqarib yo'llarni sentralni qilishni shu eng zarur ishlar. Hava basın. Tak, qanday qilamiz? Buna. Ha. Doğru keşke уже ratifikatsiyaga kiradan tutsa. Yo, elga aytsangiz, elga ayting. Elga ayting, atamni. Aytdim ben sizga. Ha. Elektr oyna qilavergilar dedim. Proyektini qo'shamiz. Stansiya pishtirmoq. Protokolga kirgizib 1,5-2 istib. Ichki ko'chalarni qilyapti. Bu emeге qarajat qara, ha. Yo'q, yo'q. Proyekt chizish kerak. Bu Proyekt. yerda relief. Ha, yer, ha. Ha. Qaysarlar chiqib stansiyani juda ish ko'pda. İş ko'p ekan ata, ova. Ko'rdim. Ha. Rahmat. Biz unaqa yurolmaymiz. Lekin bu katta region. Aa. Bo'yicha eng katta territorial sovet bizga ekan. Ova, 70 bin xalqlar bor. Hokim ham chidolmaydi. Mana shu yosh yigit ukamiz mana Muratbek keldi. Bu ham 6-7 oydan beri tilim bilmay shu elevashlardan birgalashib Maqtavan ata, maqtavan. maqtashmas. Bu maqtash emas. Lekin mana sizni boshchiligingizda bu ham qolgan ishlarni ham qiladi xudo xohlasa. Ben bizga shu kanalizatsiya Bo'ldi. Xudoy qalasa, mana sizlarga men so'z berem. Buna onadır особый kontrolde men o'zim qarayman. tez kelib Özüm qarayım ata, yolunuzlarda qarayım, kanalizasyonu qarayım, suyunu qarayım. Bu yerda büyük ne kadar var. Men o'ylasanızlar kerak. Men biriyle kelip koydu. Men каждыйден qarab o'tiram. Каждыйден. Hazır men rukoyat apparatga bir topshirma berdim. Uşul büyük setlerden bardık men kabinetime ulay turgan onlayn rejim qilibchi, bir qarab o'tira turgan qilibchi. Допустим, har bir emelerde munisipaldık, aymaqtık başkalarının büt bardığın video kamera koydurup büt barın qarab, musurun qarab turam, elin qarab turam, bari qarab, jandan da дистанционный управление сияқты qilib hazır planda var, oşunu kirgizem. O nadir boyunca bıyıl, Kuday kalasa, bıyıl emki жылы Жақам қармап сөйлем қанша іштейм, кеткішем онадырды bir жол көтеріп, onadırdı көтеріп, ава, onadırdı көтеріп, sonun qılıp şarqып şötüp koyup ketem. Ha, anan bardıq bunday bir ele sizlerge көбірек көңіл бұрам, анткені бер қаралбай қалып тұр да, бирок шаарın барына қарап атам. Мынау еме жанагы көчө боюнча, мынау Ленин көчө, Курманжан Даткенезин атындагы көчө, ошондон параллельно бул жакта 5-6 көчө бар экен. Ошонун бүт баарын асфальт кылдырабыз. Так, Абдыкадырова, Моминова, Молдонияз, Алиева, Санкт-Петербург, ушундай деген көчөлөр бар экен. Жанагы Волгоградская, то есть бүгүн эртең мен ушул жакты кыдырып келдим. Мындай эле бир эле забор менен жолдор тосуп алганда, мындай чоң жол бар, бир забор, нар жагы жол ачпайт. Не? Бул дейт кара суу. А буягычы шаар. Нет, уважаемый, экөө тең бир эл. Экөө тең бир эл. Ошон бүт баарын көпүрөлөрүн жасатырып, көчөлөрүн ачып, кызыл сызыкка чыккандан баарын алдырып, бүт бардыгын карап, жолдорун ачып атам, тротуарларын ачып атабыз. Бүгүн Кудай кааласа дагы кече бир жол ачтык. Бүгүн дагы бир жолду балдарга тапшырма бердим. Балдар бүгүн соцсеттерден көрөсүңөр. Ал жердеги 30 метр экен ата. 30 метр жол, 7 метр жол калыптыр. Буягынан 10 метр, буягынан 10 метр кысып салыптыр. 7 метр жол. Бардыгы тооккана, малкана, баня, туалет бар тротуарда. Бүгүн барын алдыртам, тазалатам. Кудай кааласа. Ана мына суностор боюнча, урматтуу аталар, урматтуу эже карындаштар, суностор боюнча, ким кызыл сызыкка чызып келсе, бардыгын алабыз. Мыйзам бардыгыбызга бирдей. Аксакал, жаш, орто муун, эже карындаштар, өзбек, кыргыз, орус бардыгыбызга мыйзам бирдей, барын алам. Капа болбогула. Сөкпөгүлө, сразу айтып коеюн. Ана теге бул теге сөз кылбагыла. Кызыл сызыктан сыздыңар, чыктыңарбы, жыласыңар. Пожалуйста, забордун ичине туалет кургула, тандыр кургула, байна кургула, эч ким силерге эметпейт. Кызыл сызыкта забордон сыртка чыкпагыла. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол жерде мурдагы строениялар боюнча, мурдагы 50-60, 70 жылга курулган строениялар менен кызыл сызыкка чызып калгандар бар да, госактылары бар. То есть biz ошол госактылары алганы вынужденбиз да, вынужденбиз.
Ошону урматтуу аксакалдар, эже карындаш, ошону айтып коюшуңар керек да. Жок, мен гос актым бар, мен жылбайм дейт да. Мен айтып атам, эже сиз жылышыңыз керек, биз жолду расширение кылабыз, тротуар болот, лоток болот, зеленый болуш керек десе, жок, менин дейт гос актым бар. Туура, гос актыңыз бар, сиздин бул жеке менчик мүлкүңүз. Айтып атам, компенсациясын төлөп беребиз, либо ошого ылайык равносильный жер тилкесин беребиз. Десек дагы түшүнбөйт да, жок, мен прокуратурага барам, мен дейт ГКМга барам. Сен барсаң деле мыйзам чегинде биз ага эметип атпайбызбы? Десем чыкпайт да. Ошондой маселелерди, урматтууларым, айтып түшүндүрүп коюш керек да. Бул мен өзүм үчүн кылган жокмун, ата, сиз үчүн кылган жокмун, эл үчүн, жалпы шаардык үчүн, шаар үчүн кылып атабыз. Шаар үчүн мынакей бардык жетекчилер менен чогуу жүрүп, жерден барып карап атабыз. Жерде бардыгы ошонун бирдей болуш керек, ата. Анан мына карасаң, мына кызыл линия, забордун ичине кирсең, жер ошончо, ичине кирсең барда күйүнүн ичичи. Жок, обязательно тротуарга чыгыш керек да. Бул элдин мүлкү, элдин жери, элдин эмеси территориясы болсо, жок, сен забордун ичине кир, пожалуйста. Эмне курсаң кура бер. Туалет курасыңбы, тооккана курасыңбы, иткана кыласыңбы, это твое дело. Туурабы ата? Ошону көбүрөөк ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсеңиздер. Doğru. Şu kanalizasyon bolsa ele hem yok düzeltken bular. Ооба, Кудай кааласа, Кудай кааласа. Мынакей 10 адыр боюнча быйла. Ооба. Айтыңыз ата, айтыңыз. Rahmat. 30 yıldan beri umuma işler oluyor. Allah'a şükür. Allah güç kuvvet versin. Biz sizi yüzüzge muhtar halka tatlık vekilerimiz çözümüz bile. Görgen narsanın Müslüman adam söylüyoruz. Ama bizim açık var, açıkta bitti yolu var. Aksakallar bu 10'ta 12'te köçeden, o şu sentralni köçeden Veske çıkarttılar. 3'te gümesi. Aha. O şehirde yolunu carmını kıyamız. Özümüzde Asfalt boldu, эме? yanını görüp nöbet aldık. Угуду эмес, бул угунун иши көбөйүп кетти. Эмеге бербейликпи? Шумкарга. Шумкар. Sen ata, ата азыр мына киши барасыз менен балачы. Бүгүн 150 метр болсо жеринен карагыла, мап, сиз чогуу барыла дагы бүтүрүп мага видео эме таштайсыз. Макулбу? Техника бар. Техника жок болсо аба. Техникада жардам берип коюңуз кичибейликке. Бир 2 КАМАЗ, бир экскаватор берип коюң. Көп болсо канча машина шагалып кетиши мүмкүн? 20-30 машина шагалып кетеби? Мынакей, төгүп туруп, соң кылып, аксакалдан батаны алып, мага видео отчет таштайсың, сиз дагы мага видео отчет таштайсыз. Мына жумуш бүттү деп. Канча күн срок? Бүгүн эртең бүтүрүп бересизби? Эртең кечке бүтүрүп мага видео отчет таштайсыз. Барып туруп эметесиз ата. Все болду. Так, дагы айта бериңиз ата. Айтыңыз. Айтыңыз. Саламатсызбы? Aha. To'g'ri. Aha. Бар Ордуга беребиз. Болду. Сиз барыңыз, УМСке эжени апар, эже жолуксун, УМСке тапшырманы бер. Телефону. Мына сиз чогуу апарың. Эжени сиз чогуу апарың. Апарың дагы бүгүн бүтүрүп, кайсы жерде эже сиздики? Сквер кура турган жерибиз, сиз өткөндө айткансыз, сквер курабыз деп. Ошол жерге туура түшүп калды. Жана магазинби? Жок, магазин эмес. Аптека. Мектеп жакка кайрылган селение. Тушта турат. Сквер курабыз деген жерге мешает. Бирок, чекеде жолдун бетинде. Кармап туруң, азыр мен жеринен көрөм. Эгер эме мешает этпесе каласыз. Мешает этсе аласыз эже. Всё. Так, айтыңыз апа. Эже. Жибек жолу аймактыгында 10 мектеп бар да. Окуучуларды атынан, окуучуларды атынан автобусты сүйүнөбүз. Шунга сизге ыраазычылыгымды билдирчүмүн. Рахмат. Анан чоң рахмат бизге ушул автобус бергениңизге. Азыр балдарыбыз көрөбүз бар. 2 сменибиз 6да түгөдү. Маршрутка чыгышта илажы жок. Азыр мана Кудайга шүкүр мана бир автобус болсо я, балдарыбыздын немасы. Ооба. Бекер ташыйт апа. Бекер ташыйт. Жеткирип коебуз. Мектеп бар. Анан yana bitta nima Ayting. katta havo mashinalar строительный мусор tashirdi biz tarafgacha. Biz mahallamiz bilan bizga kilometrda yo'lida katta trassali yo'l 100 kilometr mashhur keladi. Anan shu mahallada yozib kelib, mana rahmat Murodjonga shu mashinalarni to'xtatdi. Andan keyingisi ham shu yurmasligiga shu stроительный Qayerdan yuribsiz? Zamir Boyevdan сөйлөштүм эле баягы.
Moni köçelerde çıkart. Ha. Ozgur jakta jeller var. Ha. Ha, şu toktadu bu. Ya. Taş bütkenmiz anı. Şurada. Can musula taşınlar bilen. Şu bol. O'shirdi. Bol deje. Tak, dağa. Aytыңыз ata. Köçe alternatif yol açıp versen mana yerde köçe kişinin tanrılığı Janagını bu. Ötkende aytkan. Awa. Şarif köçe. Hmm. 5 Awa. kilometre. Radyomda jogolat. Awa. Dayar. Awa. Oşonu kança emes kança 5,5 kilometre. oşonu emetpeylik bu uguda. Eme oşu kim? Oşunu bunda paytaptan bütürgöylük bu yıl 1 kilometre bütüröylü, leba 700 metre bütüröylü. Oşunu kirgizin. Janagı 30 içine kirgizin. Çok degende 1 yıl 1 kilometre bütüp bolsa, daha keyinki yıl bir bütüp kalar. Paytaptan bütürüp keteberебиz. Kirgizebиz ata. Boldu. Hadi. Sen teyinrak türeyle gel. Aha. Açıklığıyla daha bir göy var. Aytыңыз. Munda çekerek turgular. Çekerek muna. Dağa çeke. Kızlar batmay kal çeke. Ata жылың arkaga. Bakanlık komitet boğandan beri mana 21 yıl bo'lgan bo'lsa 18 yıl bo'ldi bir nasos stansiya qurganman da. Qozog'iston bo'yicha. Ha. Bizda aravada so'darib turganda shaharda yashaymiz. Ha. Arava bilan suv tashib yurgan. Tak. Bizga bir nasos qo'ygan. Shu nasosni qiynalib ketdi jadal. Tak. 18 yildan beri o'zimiz remont qilamiz, o'zimiz qolaymiz, o'zimiz svetiga to'laymiz. Undan tashqari vodokanalga davlat aqchasini o'zimiz to'laymiz. Tak. Shuni Suranch vodokanal o'z balansiga olsa degan sizga shu o'tganda qismidan beri Qancha turadi ava? Nasos. Şu takta çıkarın kolda. Aha. Nimaga qurilib qolgan trotuar? Tak. Aha. Mutasassisi yo'q. Aha. Do'ppasi yo'q. Tak. O'tkirib olganga bir dag'da Tak. biz aytib qoldik. Qanday qilib? Qay o'tkir shu ne qilish kerak ava? Trotuarni bo'shatsin, dokumentini tayyorlab, bizga dokumentini bersa, olib balansga qo'yamiz, Shu. olib joyini olamiz. Tak. svetlarni Yer emesi var mı? Yer ravnosильный yer var o yerge. Ha? Gagarin köçe. Ha. Şarga jakın jer. Yok sizge janagında yer boş gerek da. O'sha yerda jasab bersalar. Biroq Trotuar trotuar bo'yinali jasab olganda uydan ortidagi yere bir tordiq. Gagarin köçe. Men ham Bizga stроительство birovga dayinlash kerak qilsa bo'lib turadi. Nasosini biz yanılab qo'yamiz. Значит sizge var o şun balans kalas только узаконить etip koş gerek. Так, кто этим вопросом занимается? Да. Kim var? Allah var emek etti ha? Tak. протокол жазып коелу. Жазгыла. Kim var? Ya. Ушунучу эмеге берип койгон эле. Замир Баевичке берип койдагы ушу документин бүтүрсүн. Канча сколько время займет? Жер тапсырды бул продукт тура. Жок, ошо жерине деп атат. Насос жерин тап берсе, насос жараксыз бардыр. Эптеп Ооба. койгон. Мен оны өзүм жаңылайм. Насосу жак, бирок элди карап сүйлөң. Мени карап сүйлөң. Так. Насосу жаңы коюп. Насос жаңы алып келесиз. Коебуз, Так. насосу коебуз, автоматикасын коебуз, шучтун Параллельно коебуз. Документи бүтүрүп бербейт. Болду. Документи все. Документи мен бүтүрүп берем. Мен бүтүрүп берем документ. Так. Параллельно башлай бердилер. Медиадан gapirýar, eşaşmaz. Ha, aytыңыз ата. Keldi salba. Kança salba geldi? Yok, salbanın koyuldu büttü mü? Buradagi stolbalar berilip koyuldu. Vardı. Siz ötkende 15'te koy berem dediniz öyle. Koy büttünüz mü? Tak. Zım ne tatma aytasınlar? Zımdar çok mu? Zım kim bular? Gelik bile bu? Yok. Setat gelik koyuldu. Emi hazır namesi taktayızdagı men rukosu aytam da zımın çeçerizdagı gelip tarıp beremiz. Oş elektravu? Kança çakırım? Hazır emin namesi var taktayız. Var, taktap durup mağa aytыңыз. Mağa aytasız. Düşündünüz mü? Benim dege oş emek aytam. Biz ne oldu? Salbalar men transformatör geldi mi? Уже задание берdi, kat ketdi, уже keletken. 10 transformatör 150 kurulu. Ava. Anam 15 marşrut, 115 marşrut mekteplerine kaçırdı. Nerede kadar 500 metre yol öte zamanında. Ha. Agrenim ona günler kişinin önüne oturup live olup körgeler 10 başına şağıl olsa marşrut. Bu kaç yerde? 130 ekim bir köşe. Ha. 130 ekim bir köşe. Баскаленин. Tak. Yemeğine. Маршрутка бойынша Ha. мен
жолу жаман. Ha, bol düşündüm. Yolda azım o yere kim gayttim, siz gayttim ha cana 20 maşına şakıldı. O şere kança maşına aşağı gidiyor tamam? İşte o şere 10'luk koş. 10'luk koş. İşte. Bana o şimdi iki köçe boyunca eme veresin ha. Bir de çöt veresin. Bolduklaylık mı? Bolduklayla. Baydın var uçakta, baydın var uçakta. Ha, Diyor, bas. olmaz aşağıda. Bitti sıra. Yol varsa öyle olmaz. Neyle? Bunlar restoranlar kimden dikiyor? Allah oldu mu? İşte Kana ata. bunlar restoranlar, magazinlerin var. Şu mesleği Allah. var. Burası yam gelmiyor. Oh. Bunda Buna Cengiz Şermamat işte de ruhsat ben adobrit etti. Buna maçtin ıldıyacağına silerge 64 sotik yerge park kılıp verildi otağız. Baldarın arka bütlerdi. Burada amirler o anda bütmeye kalkan buna Cengiz Şermamat işte adobrit etti. Şunu buna ıldıyıkı maçtin 64 sotik'e park kılıp verildi. Ava. Ece silo. Cıl olayla, cıldık. Keneydi o. Patrak olmaz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İşlaringizga iyilik, Rahmat. xayr yetib bersin Robbim, davom etib bersin. Rahmat. Sizga o'xshagan aka-ukalar ko'paysin, ishlayman deydiganlar. Albatta mana siz kelganingizdan beriga kichkina o'zgarish emas, 10 adirda katta o'zgarish bo'ldi. Rahmat, Allohga rahmat. shukr. Boringizga shukr, sizni bizga Robbim o'zi berdi o'rnatdi. Rahmat. Shundan shu vaqtdan foydalanib men siz o'tganda men Sabranada bo'lgandim. Ashunda 50-50 deb asfalt aytdim. Ava. 182-ko'chani men asfalt qildirmoqchiman. Mana ukamga kelsam, ukam katta rahmat. Ko'rsatib aytdi. Vallahi. Kapatar. Amin. Avtobus berdingiz, bolalarga bersiz. Endi otalarga avtobus berib, ma kanalni bu yoqqa 5 ta avtobus berib qo'ying. Iltimos. Rahmat. Yani ata bir meselede biz uşul yerde atalarımız, çoğun atalarımız, andan çoğun atalar yaşap ketken. Hoş bardı bir tuğan bolup yaşaganбыз. Ben Badır yerde aytam. Bu Kırgız menen Özböktün jakın kalk yok. Jakın kalk yok. Emi ança munça janagı bılgıtıp koygonдар бар го, аларга көңүл бурбаш керек. Biz ömür boyu жерге калабыз. Ömür boyu o жерде kaldık. Size buna Özbek bu, Kırgız bu, Kazak bu, Tatar bu, Orus bu. O жерге жашаган kalk bardık. Biz bir tuğan bolup yaşaşımız gerek. Bir tuğan. Biribizге ök boluşubuz gerek. Biribizге jölök boluşubuz gerek. Naboru жақшы жағыбызды чыгарып, жаман жақшыбызды жашырышыбыз керек. Анча мынча жерибиз мында айрылып калса, мында айырып койбош керек. Кайтып мында бүтөп коюш керек. Бир туугандай бол, урушпай, жаң жасабай, талашпай, сурап келсе куда сөөк болобуз. Мынакей мында кыргыз жигиттер турат, мына өзбек жигиттер турат. Баардыгы сурашып келсе, иштеринен баардыгы куда сөөк. Биринин чоң атасы өзбек, бирөөнүн чоң атасы кыргыз, бирөөнүн тайнеси кыргыз, бирөөнүн тайтасы Özbek, bardıq tuğanbız, bardıq tuğanbız. Onun için bir de yaşaşımız gerek tuğanlar. Bizde urmatlı prezidenti Sadın Nurgojoviç aytdı. Urmatlı General Kamçoy Kılıçayeviç aytdı. Kırgızstanda yaşagan Kırgızstanlıkların bardığın hukuku bir değil. Независимо от расы и вероисповедения. То есть al başka dinden be. Bizde Kırgızstan jaranı bardıq hukuku birday. Bardığız birdeyiz. Особенно bizim yerdeki жергиликтер biz bir tuğanbız. Bir tuğanbız, tuğandar. Suraş bilsek tuğan çıkabız. Oşun için biribizge külüp, jaynap, жақшынакай учурашка Аллах Таалам насip kılsın. Bul ömür degen bul belek acaba. Belek. Buna atamlar 75-80'ge çıkıp kaldı. Biz buna 55'ge çıkıp kaldık. Ömür ötüp ketet. Ömür degen ötüp ketet tuğandar. Oşun için mınanday vakit var. Жақшылар bir-birine sıylaşıp kalaylık. Öğüşüp kalaylık. Bir sıylaşaylık. Bir jamanda ayırıp. Tigi mon jaman, mon magazini var, mon aptekası var. Mına krutoy, bu ne krutoy ya deyip bir-birini bölböylük tuğandar. Mına köçede жүргөндөргө men munisipalni uy kurup otam. Köçede жүргөн janagı bağar, körörü жоқ адамдарга. Oşo жерге
10 yıl 15 yıl yaşayıp anan karyalar üyüne jüyoruz. O şeyde ben karap gördüm. Bardık uluttan var eken. Kırgızı dağı var, Özbeki dağı, Tatarı dağı, bardığı var eken. Bardığın alparıp kavlalı utam. Andan başka invalidlerden barın karap atam. Canagı bomjudur. Dedim Kırgızca. Ya, ses ayaktarga dağı üy kurup atam. Baynası menen kurup atam. Staloy menen kurup atam. Hurmatlı atalar, hurmatlı karındaşlar, ses ayak bolup kalış hiç gavmez. Al, her kimin peşenesi var, peşenesinde bolup kalış mümkün. Oşol ele ses ayak keçele jürgen mojut, sizlerge oşon jakşınakay adam, oşon jakşınakay adam ele. Taqdir nasip, oşonda ola ses ayak bolup kaldı. Oşol bonus bolup kaldı. Oşonda çekesten sılap, juup, tarap, pegizip koysak, baynaga salıp, kişide bir kiyim keçek berip koysak razı olur. Oşolarga da üy kurup atam. Hurmatlılarım, men aytayın degenim, hiç kaçan bölünböy, jarılbay, bir tuğandığımız hiç kaçan ayrılmasın Kudayımçı. Bir tuğan bolup mınday aga ini bolup, ece karındaş bolup, bir tuğan bolup jüröylük. Bir gana jakşı nesilleri çıkaraylık tuğandar, jakşı nesilleri maktap, biz Özbek ulutlarını maktaylık, biz Kırgız ulutlarını maktaylık, birge çay içeylik, birge okuyluk, birge süйлöşöylük, birge jüröylük. Bölüngönde neşnesi yok bu жердечи. Bölünböş gerek. Mamleketimiz bir, bazarımız bir, mazarımız bir, bardığımız bir. Bardığımız bir biz. Naborot tüşüp, oynop, süylöşüp bir de jürüş gerek. Men şunu sizlerden kalayım toğandar. Shuning uchun masjidlarda sizni haqqingizga duo qilib, Amin. hamma masjidlarda sizni haqqingizga duo qilyapti. Amin. Juma kunlari sizga mana Xudo xolasa, Amin. juma kunlari hammasi nashu sunus bo'yicha el uchun yordam bo'lgan qilganingiz uchun mana o'zbek xalqi shu sizga rahmatnoma aytib juda maqtab mana maktab mana mashina berishni shkolniklarga, maktab bolalariga Alloh rozi bo'lsin. Amin. İşlaringizga, dastkoringizga, umringizga Amin. baraka bersin. Amin. İşlerimiz igilik olsun. Yana shu kunlarcha elimiz, yurtimiz, mahalla köy, qo'mi qarindosh, yori birodarlar bilan hammamiz tinch omon, sog' salomat bo'lib yurishga Alloh nasib qilsin. Amin. Endi biz tomonlarga ham kelib tez Xudo qalasa kelam ata. Burib tursangiz, Xudo qalasa. birgalikda choy poy ichib shu yerda Xudo qalasa. uchrashib yurgan nasib qilsin. Xudo qalasa. Muna atamın topusun qarang, atamni berkang bu yoqqa. Muna qara qanday so'ng jarashib turibdi. Qara muna, qara muna qara muna. Ata sizda kiyingiz ata. Sizda kiyingiz. Qara qanday jarashib, mana qarang. Amin. Eng cho'ng odami shu duo qilsin. Avva, qana ata. Lekin ishlaringizdan el olsin. Amin. Kecha kunduz mana yurib, mashalarda kamchiliklarni aktarib, yurib kurashlar deb mana zalarlardan beryapsiz. Amin. İşiniz devamlı olsun. Amin. Ömrünüzge, rizqinizga baraka olsun. Amin. Canınız sağ olsun. Amin. Mo'ljallangan ishlarıngizni davom ettirishda Alloh taolo madadkor bo'lsin. Amin. Uy-joylaringizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, o'zingizga, Amin. belingizga quvvat bersin. Allohu akbar. Qana avtobusga jurgizlarmi? Tak, mana o yemeni. Na. Tak. Ses kelib turing ekan. Tez kelib tursangiz. Bo'ldi ata. Chiqib turasiz. Ve bunaqasi bo'lmagan. Ey jonim kim bitta. Avtobusga chiqdilar. Tak, mana aytilgan. Mana o avtobusga chiqaring saqaltarda. Siz chiqaring, qizlardan chiqaring. Kim? Hozir aytilgan ishlarni na kontrol. Ha, tak. Tak, siz ishni bitirgun. Buna. Demek kızlardan çıkargılar. Ata, kızlardan da çıkargılar avtobusda. Kilaslar. Yok, kızlardan çıkar. Yok, buna özbek kızları çıkarın. Barın. Park qura turgan yer yo'lning bo'yida. Ha, bilemiyorum. Biri var. Ava, men ko'rgam. Qara chiqqılar. Ejelerden de çıkargılar. Jurgülar. Eje baskılar. Çıktılar. Sponsorlar da başlayıverelim. Başlayıvergiler. Amin. Allah'ı başlayıvergiler. Avacanan kağızlarını tez bitirip qarab bereli. Qana kızlar çıkarmayız mı siz? Ana söyle şu. Çıkar. Arka jaktan çıktılar kızlar. Çıkargılar. Çıktılar je. Ha. Ha. Yerda bir ortada chirib qolgan 400 metr turib bor. Ha.
Meyliye жаза беріп чарчаганбыз. Ama et verin. Ошону кошо турган болсок, ана жерде Илдизанын дагы 3000 куб суу кошулат. Насосун берсечи. Aşağı oturayım Nazlıcan Ege. Çocuğu al жерге мери отур. Meri oturar kevye. Hayırlı edeyim ha. Alacak ha. Kızlar çıktı mı? Apalar eceleri çıktı mı? Ha. Şu. Ha. Eşikte de götürüp duruyor. Eşikten götürdü oldular. Eşikten alsana. Biz kaytağımız bu hemen. Biz maşineyle. O kızlar çıkarıp alsın. Çıktılar. Hı, çıkar kızlar. Tete kotuğu. Boldu mu? Ha. Kana ata. Kana Kudayım. Amin. Şu maşına bağları rahmetlisine devam eder. Allah. Ayda. Ömrümüzde olsa sabahtan yağmur olsun. Bu poçtadan uşul yol menende cüret hurmatlılar aytib koyun. Sentr yolda. Poçtadan qaytib. Bu jagı Makarenka Gorki mektebine. Akuran belki beş qaytar. Alan janar içki Ha. Kan kurup koyup bu. Al kurup koynamış kurup koyup. Ha. Kaç yıldır? Ha. Oğlan turaptı. Ha. Siz bu yaktan başlap da skver degensiz. Ava. Bu yakta klinika var, bizde poliklinika var. Onu ocaktı. Hazır ona kadar çıktı işte biz vatavuz, almayıp durardı. Aha. Ona bagaj. Ha. Bir yerden başlap da onu Kana yiyeceğin aptekası kaç yıl? onu kışta durat. Ha. Onu kış durat bu onu. Ha. Sınıfta yazıp duran. Aa. Ana buldu. Burada çoğun tratuar bolgan. Alış gerek. Alış gerek. Yer belgili. Ana bu yerge bir de hasat kılımız hep artık buraya gayet oldu. Alış gerek. Alış gerek. Alış gerek. Şu alış gerek. Ha. Meksike'den çıktı işte birimiz koydum. Ha. Şu algıla. Geçatkan dereken bu. Ava. Sıkıyor bayağı bir şey. Onu zdanyandı başları buzladı. Ha sıkıyor ondan başlap durur ılgıcaktı. Şu bu oldu. Buna vagonda da albapsınlar mı? Onu açıkta ketettik. Bugün sınav sıçtı olacak. Ha. Bu yakta taraftar vardı. Onu parlatırlardı. Elde oldu düşünüyor. Şimdi bir yarım hektar yer var burada. Onu zdanie muspany dökün. Bu kadar bir de hasat belirtki açtı duran meskeldi. İşte biz otadı. Ha. Qanday ekan ajik avtobus? Yaxshi ekan. Adam bu jakşta. Ha. Hem yaş ballarni basın taşıyoruz da. Tak, buna o yemeği bizim ballar mı? Çok oldu ayağında. Ha. Biz ozları. Ha. Lisansını aldım. Bu dizil ha? Dizil mi? Aa. Aslında bu yerde caylasına hiç geride. Ha. Aslında çok ucuz bir ortam. Adam bu öz yere gidiyor da çağırıyor. Серьезно? Yerge biz taşlar normal. Bana kalmaz. Бирокчу, мынау Кытайдын техникасы баары жакшы экен деп койду. Мынау шахман, хова, погрузчик, экскаватор, молар вообще шикарно экен. Sol cevapta bir oda olur. Ha. Artı satın olarak var.
Урматтуу биздин катталуучулар, биздин түз эфирди көрүп жаткан жарандар, Ош шаарынын тургундары. Бул автобус Чибек жол аймактык башкармалыгына берилди. Окуучуларды акысыз мектепке ташуу боюнча Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович элдик жыйында суранган. Убадасында туруп берди. Кече Жапалак айылдык башкармалыгына да бир автобус берилген. Азыр жергиликтүү тургундар менен ошол автобусту бир шарттар, мүмкүнчүлүктөрүн көрөлү деп чогуу Ош шаарынын мэри баратат кошо. Онадырда дагы снос иштери активдүү жүрүп атат. Ошол урматтуу биздин катталуучулар, биз эфирибизди жыйынтыктайбыз.